Ko pade noč, se prične igra svetlobe. Na posestvu družine Salaj, ki ga vsako leto krasi več lučk, se trudijo pričarati nepozabno božično pravljico. Na imanju ima 5.600.000 lampica, imamo oko 15 km kablova, s time da dok sama manifestacija traje, ima kvarova, ne znam, dođe da pukne žica negdje, pa se to onda na samom drvetu otklanja odmah kvar. Med božičnimi napevi in lučkami, ki krasijo sleherno drevo, grm ali ograjo na posestvu, zdaj že tretja generacija družine skrbi, da se vsako leto uresničujejo sanje 82-letnega Zlatka, ki je odraščal v revščini in je hlepel po tem, da bi njegova družina praznovala Božić, ki ga sam nikoli ni imel. Otac je krenuo 86. sa jednim borom ovdje na imanju, koji ga je okitio i od tada je krenulo poslije kićenje jedna bora kraj mosta i onda je krenuo sa parkom koji smo posadili 2001. Dolazim ovdje svake godine, sviđa mi se jako, puno je boja i daje baš pravi božićni ugođaj. Tradicija se nadaljuje po formuli večje in boljše, kot je bilo leto poprej.